Tuan, nalun mat. Ubat kurap yang lega apa? Ubat kau yang laga. On baca apa ya? Gimana? Siapa ya gimana? On baca bayan, modern on kuku ke? Ya oi. Yang ibu buang kopi ya? On baca bayan cok. Pija kurap, pija tuling, pija ngangkut. Oleh bohon nawa. Cok gilang subuk berbalo. Cok anu kanutun. No, punya. Tupungan yang bau bab. Lantong boleh? Lantong boleh. Dah, wadik yang kena tun lom nyempu je.